Yeah, I give you my mobile number. Are you writing your note? Okay. 7381 266 9218. So I message my WhatsApp number 7381 266 928. My WhatsApp. अभी मजा आएगा ना भिड़ो पैसा ही पैसा होगा उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा सपने मोर करछि घर तोरी बुझिछ बुझिछ सोम ओके से आहा डब 7